Geldi. Burada oturmuş. O mutlaka ayrılık başta. Ayrılık başta. Niye? Salatımız Volkan düğüne. Düğün salatım bayram kendi demiş. Hoşçakalın. Gümüş kaçıp daskim var. Fiyatlar Fiyatlar zaman kesiyor. çok adam şunu hoş gerek az bu. Çakır. Sınır. Çakır. Cüda çakırız ki ana kılaslar. Bu rayon hakimine zaman akıl birliği alır. Aylıklar şu olacaklar olacaktı. Ana hayata zalanlar var. Aylık öt işlegen var hizmetler şurada çoklar. Ben bugün muna şu Mahmut Aylık'ın Tağrağı'nın rayonuna karşı Mahmut Aylık'ın keldi. Gelmeye ötküde tapşırma vergen vardı. Ya her kimi gör öz ordularda boğular, cumuş ordularda boğular der. Saat kaçada iş başlasın der. 9'da kaça kaçayım? 6 kaçayım. Az buna göre 4 bölünecek saat. Aylık ötküde kaça kişi var? Aylık 20 adım. 21 hizmet veriyor. Aylık ötküde başlayan vardı çok. Bu sistem benim sonuç. Buna kaç yazı var? Kaç yazı var? Bunlardan var. Oğlana verirsiniz, size hesaplayırsın, yapmıyor musunuz? Mağlar var, bunu bilirim. Hesaplayırsın mı? Siz yatıştırırsınız. İşte öyle de işte. Sevgili balık var. Bunlar tartipten çoktu bu. Eğer de bunda o işleyip olmasanızlar yerlere kanda şart düzü veresiniz. Bizim coğrada koyma tapşırmalar kanta at burasına istiyorsunuz. Ne degen bu işke olma bile bu. Bizde negizden 4 ay baş var. Statik dedik boyunca. Ay başlar özlerinin aylarında. Ya düşündüm meyli, ayl başlar çoluğu cülüyorsun. Ha bucakta düşün. 21'den 4 öyle kemiktiniz. Kaça kadar? 17 kişi. İlk niyette bol verdik mi? Bakın çıkacağız bakın. Sekreterlerden bir şey mi? 9 adam var. Bazı şeyler. Hükümet başta çok şey getirken nakmişlikte. Zamımız göstergesi beceriyor tabii. Taktamızda bazı cazı var. Kimleri geldi? Bu cazı cümüşte kim? Birden tuturup ayetiniz var. Bu cazı ayl başladı. Familyanızda kız. Cevap kaç? Ben cevap kaç. Burada can vardı belki. Üç hükümet yeri tuttular. Yani tercihte olası kim 30 kadar kim hayatta kim anlatıyor. Barınızlar cazıdır mı acaba? Ciğer sıkıldı. Akınbay. Akınbay. Bu akşam ben size soruşturdım. Siz ne bakın telefona? Korkma telefonuna. Bana neme varıyor şu an girmeye için. Beşiktaş. Çok dedi o. Korkmayınız telefonuna. Ne? Sağ ol. Teşekkür ederim. Olay işine bırakmayın. Cegan'ı genelde Allah çoktan çıkıp bekleyen nasıl? Uzak nasıl değil mi? Kim hayatta kendini Allah var. Ne gerek var Allah olsun. Bunlar var. Siz yaratıcısınız. Ama sizin işleriniz farklı biz kere oturarlar. Bizge arzudan sonra kayrılır.
Bizdin jayıt yerlerimizde toz olgan deyip. Jayıt yerlerinde bağlı deyip. Biyimde deyip oşol janagı aile hükümetinin orunbasarı deyip. Andan çıkarı fondun yerlerini özleri işledi. Aile hükümetinde işleyen kişiler deyip, orunbasarlar deyip, bizge işledi başka deyip. Ama biz kelgen uçurda aile hükümette biz eşimde tapmay olsun. Bizim koygan masalalarımız için çeşip veriyor. Bunlar çıktığında oşolda öyle canlı emesi kendi orada tapmay tapmay biz kelgenin seyirci oşolda. Kelsek oşolda öyle bolup çıkar. Telefonunu açıp bakalım. Şu dağ takalar, eğer de şurada işinizlerle şurada muameleci kayıtlanan olsalar sizler kandık mı? Mamut ayındağı ellerden arız muğulunu, bulardan göğünü, bularga kanday şartını veresizler? Ben bardı aile hükümetten, başlardan ben de eski öpü bergen var. Karağılar, birinci kesinlikle tertip olsun dedim. Bunlar qanday arzunumuzlar var? Aytыңызlar. Bizim arzunumuz boyunca bayağı jayıt yerlerde soğuklar. Aytmat olmaz manasınız. Özünüzde gördünüzler, hiç kim yok. Gelsek, biz buna dostumuz gözleyip, hastaya geliriz, arz kötörüp geliriz, arzdan geliriz, yok olur. Dep olsa biz zamok hükümetke jolukkanız, şu жерде, екіншіден. Олар айтты, барлық документтер бүттү жер боюнча. Бирок президент менен министрдин гана колу калды. Ага акча каражат керек. Ана бул. Факт көрсөтөт. Биринчи школду Нурлан аке болгон. Жаш чыккан жылы мал эмес адам басам. Кийин нарыраак барсам дагы бирөөсү. Ол Jayıt yerleri. Kanal var, kanal jogorus. Narakta muna dosum inşallah çağıl tökün. Buga saldırmay turup, bирок өздөрү короо баштады. Siz bilesiz, ha? Ozbek'in nara. Hazır çek belirle turgandı, üstü cevabı muna arkalık. To'xtab turlayman. Sen hozir janobi prezidentning qo'li qoldi, premier ministrning qo'li qoldi. Minister kabinetinin kuramasının kolu kaldı. Çoğu kol koyduruz için Hükümet menen zam hükümet uşunday deydi. Muna dosum. akça verildi. Akça kerek oldu. Akça belgiledi öyle. Ошон үчүн акча керек. Ушул документке барып кол коюп бериши бизге акча керек. Силер топтогула дегенди ол эми. Эми ошондой биз ошондой кабыл алдык да. Топтолгондагы 3 жыл. Топто берген. Топтолгон. Бул 7-8 жыл болду. одан көп болмокчу. Мына жер алып салганбы акчаны? Жок, onu сунмаганча белгиси. Биз азыр жер адиске бул кишинин мен лично жер адиси экенин эми билдим. Азыр жер адиси баягы жапырып үйлөргө берилген жерди өзүңөр иштетесиңер өкмөттө билер, а? Yok. Kim istedi? Tizmesi var, adamlar var. Yok, tizmesi var. Pafaklı kim istedi? Hükümetin balansından geldi degene. Hükümetin balansından var yerde. Ya sosyal boyunca verilgen yerler var, öyle bir şey var. Maksat ekranının altında görüyorum. Her şeyden anladın mı? Bu güzel kişi de olan adamlar. Bir tane Baytevleri Ahmet degen işletmeye koydu, onu bir adam böyle var. Talay için, benim mateker talaylardan alıp Şu bir madde tuttu ama. Onu sizler özüngör alıp bolgansыңар. Benim mateker işletmeye tabi. İşletmeye koydu. Жоқ, ошо силер алып болгону иштетпей койду. Ya az madakla to'xtab turmamiz. Az sizlar borgan yerga boramiz, atan keldik o'sha to'sib olgan yerlarda. Bunday deymi? Ama yer alsa ekan, to'g'ri? Jayitning yerlarini to'sqonga, arendaga berganga hech kim onda huquqi yo'q. Ular dokument kullangan elimiz yok. Bunlar bir yıldan geldi. Biz burun berilsidan qayta olish kerak da undaysa. Жоқ та өзү жоқ. Жердин өзү калбады уже энди. Cahit kentlerden alır. Az dur. Yapmış bir şey.
bir yıl. Şamadan olur. Yok mu Cahit Kardeş? Adım yok. Şimdi böyle bir olay var. Şey yapar. Adam da Oradan başka daire oldu. Gelin de bana yerlerden gelip daha fazla arızalar var. Aydınız da. Böyle olsa bizim nasıl Mahmut haline bölümden az mallar aytken yani. Aytmada var. 6 gektirler belge çekkezer neme kılıngan. Yeni üstünden törgöktür koşuldu dege. Bunun 8-9 yıl oldu. Bu kadar dokumentke Türk askerler olduğumuz degeninden 3 milyon lira akça çoğuz kaldı. Berger olan adam ötüp gitti gördü. Buna koşulan beri anan en bir kızığı bu bal kanalın üstünde aldıracak. Malında türü kalkoz malında nasıl men su ayda bir de kadar olan. O diğer sulu diye çekteletki. Sulular aşağı yol girip bakalım. Onu ana çıkarat degen bunu primerine 10 yıl öt oda. Osman belki misal için birinci klatta okuyan falan 10'da bütün üyler oda. Yıllarlı kocalıkta 4 tane hareket emeğiler var, yer yok. Zaten benim bir çoğun balamın 8. klasta okudu kızı. Yer yok, adı şehirde var, tavaka cügülüyor, sondurda cügülüyor. Çünkü maddelerin kanda içindeyken mecbur tamam. Şu maddelerin şöyle tek boyunca şunu seçip verseniz. Şu olmayan ministerlikte kaldı, prezidentlikte kaldı degen 10 yıl yok o da. Ona beri kaçın prezident almak. Ministerlerde etmeyin. Cenabı Çılgı Cenabı o şol kolda kaldı, şular akça verişimiz gerek biz, akça soğukla degen. Ne onu koy, ne olur. Biz gelgende şundan gen planını astığa koyup Көрсөттүк абы, ушуга подписке акча керек. Kol koyuşuna kaldı. Onu mына көзгө айтты, анан кийин биз булардын үстүнө чукчук баштадык. Медиа акча керек. 26 күнү именно мен немеге барсам, силердин кабинетиңерге. Неме болуп аткан экен, коллега. Анан Акылбек Жапаров келет дегенден ошонун охранасына мен арыз бергем. Ушул боюнча. Ошол аркылуу чыккан деп. Болсам биз эч ким укпайт. 10 жылдан бери. Анан Arenda yer boyunca biz kötü gelsek tamam biz arenda olarlayız da. Şuraya yemek olan. Burada işlediğin kişiler çok Aslında özleri onlar aksiyona koymaydı onların derler ki. Dayı biz göç olan akçası yok emiler ki sırası boylat pulu var alıp giteriz. Senanı kötürüp biz alırlar kalırız. 3 hektardan 2 hektardan arenda yer Tukmalada o ıldık ayıldı. 50 sot 25 mingge arendaga aksiyonda kötөрүлүп ошого чыккан. Hektar 25 bin bulur. Ошону алганда ошону ham текшериши азыр дан момент 25 миңден төлөйбү, төлөбөйбүз. Onu biri hökümetте иштейт, biri өзүбүздөн эле. Экөө бөлүп алды деп укканбыз. Анан булардан мына сулуу жерлер. Анан биз өкмөткө дагы арыз бергенбиз. Ошо именно аренда жерлер боюнчачы. Булар монополия болуп алган. Биз келебиз дагы бакыр элдер менен бири-бири менен урушат дагы ишти биякта бүтүрүп койгонбуз. Биз өкмөттүн сотрудниктеринин үстүнөн өкмөткө арыз берсек, өкмөт зам өкмөткө бериптир. Мен мына боюнча иштегиле деп. Просто бизди маскалдап койду, бизден өзү арыз талап кылып алды. Бирок мен юрист чакырам деди. 3 күндүн ичинде юрист чакырам деп туруп, мына 1 ай болду. Просто биз зам өкмөттүн үстүнөн жазганбыз. Зам өкмөткө бериптир, мен мына үстүнөн иште деп. Ол бизди же жашкара деп ойлоду. Же бир усулук деди да. Мен сиздин үстүңүздөн жазсам, сизге арыз келип түшсө мен басам. Ал керек эмес да. Men bilmayman. Bu yerda hozir o'sha yetakchilarni chaqirish kerak bo'lib o'tadi. Boshqasi chechilib ketdi bu. Bizning yo'limiz 3 kilometr yo'limiz 3 yildan beri bitmaydi. Jarimaga kelib to'xtab kutib qolgan. Shu 3 yildan beri bitmaydi. Buna bultara oyildi etegine transformator qo'yildi. Dokumenti buna 1 yil bo'ldi, dokumenti bitmaydi. Shu yetakchilarni chaqiraylik. Bu yetak
bitpeydi de bu iş. Жетекші жоқ болса қаттап ал. Ben çağırıp onu bitpeydi de kaldı ise. Bizde şunda var, жетекçi yok. Kırmasam bu Жетекші іздеп шығар одан барлығы шығар. Айберген қаяқта жүреді, Айберген оның базар қаяқта жүреді. Neşek çayga oldu tabii ya. Ben de böyle ekonomik koyayım. Ben как депутат қатар. Айды кейсін депутаттан апырайып бiri сабылған мен. Мана екі сабықта бір депутат болып істейді бұл жерде. Бұлардың айтқан көйгөй өте чоң көйгөй. Шындығында бір 10 жылдан ашып кетті бұл трансформация бойынша, жер мәселесі бойынша. Азыркыча кәсіпқой бүтпей жатса бұл десе. Баяғы барайлар, башқарылар мен де кейбірде қоша жүгірген күндерде болды. Жаңағы жерде қайрақ тегізден су екен деп қайрақ жиіп кетеді. Барлығы где-то бір 42 гектар Маңғытай өкіметі бойынша жер бар деді. Ошоны елге трансформация қылып беріш керек еді. Елде шындығында қинады, мына елаған шаналар бұлардың. Өте қинап отыр. Бір-бірде 2-3 семья бар. Алау şu uаққа алады. Başka өкіметтердің жоқ. Başlı болды да, ара-араның başka өкіметтердің барлығы трансформация болды. Только біздің Маңғытай өкіметінің трансформациясы жоқ. Себеп, ошо қайрақ дегенде су айланып қалды деп, ошо шешілмей еді şu uаққа шейін. Анда бір кейінгі мәселесін айтып берейін. Шындығында мына жаманға жақсы өткенде біз 2 жылдан бұрдан бері 2 километр жол асфальт еттік мына Маңғыт көшесіне. Bir yıl 1 kilometre, 1 kilometre, 2 kilometre bütken. Pandeminin negizinde 20. yılı. O şol 3. kilometre bol oturan yerde bol var kaldılar, o şol kaçın bol var kaldı. Ben ötkönde Rumatlı Vakim'in kavgamasında bol kaldım şu mesele boyunca. Soranlamın şu bir yılda 22. yılın balansına girmiştir, o şol 1 kilometre yerde yardım verip oldu, asfalt kaldırsak, mağbulda ödünmesine cevap verirken, şu 22. yılı atkar verelim degen sözünü aytkan. Daha bir meselemiz var. 1-2 yıldan beri şu diyet satıyoruz. Üstüce olan boydan durup aldılar. Halen içinde de bizim büjetin nesevinden atkar almayız. Oşandıktan üniversite tarihlerinizde vakimge de oşanda koşup soran kökkenin anda kavga alttırıp anda koşup bir yılda üniversitesi tartıda verişke yardım veririz degen. Oşanda işler var emir o. Bol otar. Bunu kendi işler halatlı bolotar. Buna ayılan cahil teritoriyaları. Şimdiden Mağmut Ayrı Ökbet'in Viyes'tekilerin berasaçı cahillikte gektarla tosatlıkan yerleri var. Zımnene. Mesela cahillikte biz mal boş kalıyoruz da. Cahillikte barınan yolda toka maşına sonra batattıran yerler var. Şunçalık derecede eğlengen de yerler. O şunda kılады o. Айтқан жолыңызды, біз балабақшаңызды, әкімшілік бізге айтсаңыз қара бересіз. Анан эми сіз өзіңіз айлық кеңештің депутаты екенсіз бұл жерде. Ошол жайыл маселелерди, жер маселелерди эмне чечпейсиздер өзүңүз? Айтып чачат да. Bir adam güçü жетпейт да мына айткан. Bir adam Кереңге бойланмап турат да. Жок, ошол жайыттар сиздер алдыңыздар бар, айттым го. Жайыттын бүгүн эч ким тосконго, арендага алганга эч кимдин акысы жок. Жайыт деген мыйзамда жайытты елдер бардығы тегдер пайдаланыш керек оларчы. Мана билет келсін, өзің депутат екенсің. Ошоны талап қылышыңыздар керек Айбек Өкбеттен. Bir адамды қиқыр сөзменен бүтпей тұрған нәрсе де бұның. Негізгі бұл нәрсе Айбек Өкбеттің немелері требования бош керек та. Қатырақ дейді іш керек. Bu çuvağa bardırı coştu, kulübüne gelekten de botturundan iş bitirken. Bunu açıkla iş gerek. Turla balda bir ilakan çalıp var, turla. Hazırım olmasa yerden bundan da bana. Cahit boyunca bana basit olandan ortalıkta. Kırılamama. Sana bir şey olacak. Toplamda kırılamama. Çok bir hektar bir şirketi toplantı Cahit'ten paylaşıyor. Şu kişinin özünün yerini toplamak. Bunu öz kişinin toplamak. Bu kişinin aslanı ver. Bu kişinin aslanı olmaz. Birinci sporda. Büyüğün üstü. Nurlan'a büyüğünüzün üstüne işime vermeysen sporda. Kariyerin sağlığına versin. O sizge karıştı da siz dakikası var. Ben dakikası olan faydalanmışlarım yok. Naborat şu nizamsız salın İnşallah zekâsında da çaka kola şunu sallallahu aleyhi ve sellem. 2002 yılı sistem ortaklığında şunu taktat koyduğunda sizlerin şu satılgan büyüdü şu teritoryasında bağlar burada.
сатылған адамдар. Кейін ол паралай қалып кетті, ошол бойдан эмне турат. Мен ол жерде тосуп алып, бирөө эме калды, бирок үй салам деп келип атат, мен салдырганым жок. Мен айтпак азыр. Ошо айылга жакын жерлерде жай көп жылдык эмеге бербейди. Елдер ушу малдарын коюуну бакканга ушу жерде турсун деп азыр жайып жаңы болду ошо. Ал малдар сиз кантип жүрөсүз? Биз келсек жок элемиз. Азыр мен арам бардым эле. Неге? Мындай эми иштер көбөйүп кетип, баары системалык каттуу малында катталган чечимдердин копиялары азыр 90 чыгарыш керек экен. Андан кийин ошо жаңы үлгүдө келиптир, мен ошону сурадым. Андан кийин бир экте ген план негизинде берилген үйлөрдө ошо такта иретинде. Ошо көчүрүшкө бардым, азыр өттүм, кайттым. Мен мындайда, мен мына өткөндө дайым айтам. Сен де өткөнсүз. Биринчи кезде тартип коюш. Айыл өкмөт кантип жүрөтөбүз? Айыл өкмөт биз мына кечки эртеңкиге биз даярданып атабыз. Мына скотубуз бар 21-inde. 6,5 миллион сомдук биз мына немеге проект жаздык эле. Арыстан Сагынбаев Марат деген менен бирге. Ошолузда кичине мүшүлүштүк бар экен. Ошого айыл өкмөттүн башчысына өзүн чакырды. Справка алып келди. Мына десатыбыз бар мейте төлөйгөндө. Азыр эле бизге башкача айтты го. Бүгүн ким айтты жанагы? Секретар кана жанагы. Ошол проект менен жүрөт. Эми мындайда жалган чыгып атат эми. Алда өзүңүз териштиресиң барсыз. Мен айтайын. Азыр биз келсек, милицияга кетти деп айтты. Жок, ол дагы болду. Эми мындай, аны болду деп ойлойм. Мындай, иш тартиби боюнча эгерде айыл өкмөт жок болсо, сиз мына жерде калышыңыз керек мына жерде. Орун басарга. Эгерде сиз кете турган болсоңуз, айыл өкмөт бул жерде болуш керек да. Кантип бир жетекчи болуш керек бул жердечи. Мына канчалаган эл келсе, таппай келесиздер. Айыл башы болсо жүрөт аякта. Класс жетекчиси келип калган экен, ошону сыйлап жүрөт. Мына азыр биз келгенибизде мынакей штат боюнча буларда 21 киши бар экен бул жерде. Биз келгенибизде 8 адам болду бул жерде. Калгандары жок. Бу кандай деген тартип айтпайсызбы? Мен көрсөмө жасабайсыздар сиздер. Биз баягы эмелерде өткөндө эле жол ушу планерка өтүп бизе сиздер менен бүт аткаруучулук тартип боюнча эмгек тартип боюнча деп сүйлөшкөнбүз. Тапшырма бергенбиз. Мен көп кыдырып да келем. Анан ошо жазыктагы жумуштар боюнча эле хвастовой зонада болчу тете болгондор. Эки жумада бизде семинар өтүп атат, зыян ошол жакта жүргөнбүз. Анан дароо эле ушундай маалыматтар берилген. Чындыгында биз бул боюнча өзүбүзчө кызматтуулуктун териштиребиз го. Айымчылык эле айтылган иш тартиби сакталбай, эмгек тартиби сакталбай, элдер кандырлар келсе кабыл алынган. Мага дагы келип атат. Мага жергиликтүү жерде ошол жерде суу боюнча, суу төлөмдөр боюнча, эми таштарды чыгар боюнча деген нерселер менен да келип жүрүшөт да. Аренда боюнча депчи. Ушуларды жерден карагыла чечкиле, бүт эле жергиликтүү мааниде маселелер келди. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча 22-23 кызмат көрсөтүү бар мыйзамдачы. Ошонун көбүн сиздердин деңгээлде аткарыш керек экен депчи. Анан өткөндө сүйлөштүк. Биз боюнча бул боюнча жетип чыгарабыз. Гайып деген. Анан эми жанагы боюнча мына сиз жана тосуалдын ээлетпейин деп атам, таштанды чыгарпайын деп атам, ошол жерге мал жайдырбайын деп атам деген нерсени ошондо ачык айтканда эл журт билиш керек да. Буяга эме менен документ менен алынган эмес, ал жерде ушундай кылып атаган депчи. Туурабы? Системдеги сизге катталды эме? Системдеги катталган. Бул жерде бак болгонда мен сатып алганда. Эми баг туруп кетти. Бирок мен тоскондум жок. Кайданан атат. Мага бак жок да. Ушундай бак. Өзүңөр айыл өкмөттө иштеп, айыл өкмөттүн орун басары балалар ошол жерлерди ээлеп алган түк эмес айтып коеюн. Качан мына элдер баардыгы жер алып бүтүп, ушу жер маселеси көйгөй чечилсе, анан өзгөрө алсаңар туура келет да. Өзгөргө ошо мыйзам негизинде жер барбы, үлүшмөр бар да, туурабы? Сулуу жерде мынча алгансыңар, кайрак жерде мынча алган. Өзгөргө чекке деген жер алгансыңар, туурабы бир жолу. Болуп турду, ондан башка эмне кыласыңар? Мыйзамды жериңе талкууладан, калган элдерге бербейсиңер, шарт түз бербейсиңер элдерге. Мына малыбызды жая албай айтышып туруп, мына жайыттары жок деп. Жайыттардан тосуп алган депчи.
Ama bunda kılaydı. Egerde men oylap otam, egerde bu jerde Mahmut Aydın жетекçileri, жетекçi orunbasarlары bu jerde işlep atkan işçiler bardыгы men oylap otam, bular iştegisi жок eкен. Bardığını aydanız zaman anda işlep turgan жерде таза ел үчүн кызмат кылган адамдарды алып коюптур алды. Адан чыгар айтып коелу. Мына азыр келдим мен. Мына теп кичигенде экинчи жызга көтөрүлүп атканда карагыла. Бу кандай деген айлык өтө? Плиткалар сынып бар жоганда болуп кетти го. Жок деген ошону оңдоп койбойсуңар, ошону оңдоп коесуңар жок дегенде. Bizde kızda жакшы söz бар го. Эшигини көрүп төрүңөт депчи. Карасаңар киреберишине карагыла, мына жердин тазалыгын карагыла, ылай болуп жатат. Мына жерде азыр жер асып отурду деле, мына сынып кетти мындай болуп. Ана залга экен карамакчы бардыгы бар, ак тайлы дубал. Илбесиңер канча гектар жериңер бар бул жерде. Канча ел бар, картаны илип койсоңар мына жерде эч болгондочу. İşte bunda hovuzda koş gerekti bana, zal damında. Gönülge elder kegende bunda körüp, ayrılıkların malumatlarının tanış gerekti misal, yok dediğimiz. Biz жерде biz aylık kengeşli deputatlarına konuması boşaltıp verdik. Özleri akıllı çeketi olan burada. Bizim ödüyorlarına bir şahit malumatlarımız vardı. Emin bunda. O иликтөөдөн жүргүзөсүз. Мага жеке өзүңүз жообун мага бересиз. Кызматтын бүтө Ана мынакей, мына арызданган кишилердин баардыгын азыр мына жазалууда. Мен облустан өзүмдүн жер адысыбызды ала келдик, мынакей азыр тапшырма беребиз. Баардыгы ошол арыз боюнча карайт чыгат азыр. Келген арызлар боюнча. Анан давай токтоткула. Мына ушул киши айтты го. Жанагы жок, жанагы жерди трансформация кылганга азыр министр кабинети менен президенттин колу калды. Ал үчүн акча керек. Ол боюнча мындай болду, биз азыр айлык өкмөт боюнча 44 гектар жер трансформация даярдап койдук. Анан ол жерден 44 гектар 3 айындык болду. Başkanımızın 4 ay, bizde 5 ay. 2 ayında жер жок болгондугуна байланыштуу Маңгыт, Жаңарык, Төлөйкөн айылынан трансформация даярдаган жерибизди Маңгыттан 11 гектар жер, мына Жаңарык айылда 20 гектар жерибиз ошол 80-чи жылдары ГПЗМде маалымат бергенде бизге суу болуп чыгып калды. Ошону биз кайра пайдаланып жүргөнбүз. Эми ошону биз өткөнгө мыйзам жер эмелер болгондо биз дагы аракет кылдык. Ошого бүтүрүп алайлын деп. Съемка жасатканбыз, жерлердин геопланын жасаттык, Минкультурадан справкаларын алдык, коркундусуну, балки департамент геологиядан алдык. Баардык жагы саз болгондо ушу бизге суу деп койгондо ошо токтоп калдык. Бирок 2015-жылы жерлер инвентарция жүргөндө ошо жерлер кайраптап түштү. Бирок ошону 15-жылдан бери күтүп отуруп 18 болот деп 19 күнгө чейин ошону өкмөт кол коюп печат басыш керек экен да. Ошол болмойса болбой калат экен. Эми биз өкмөт менен кечеги аптада барып келдик ГПЗМге. Барсак силер эми бул жериңерди запасга коюп тургула. Акча менен кетти. Эми буну болуп калса өкмөт печат басып кол коюп берсе, ошондо бүтүрөбүз, башка жерден запас издеп тургула деди. Эми мына айлык өкмөт менен биз кечеги аптада сүйлөшкөнбүз. Айрым балдарга дагы, депутаттарга дагы айттык. Эми башка жерден биз жер карасак болбой калды. Кече мен өзүм дагы ГПЗМге бардым. Эми силер менен биргешип кылсак бой деген бир адамыңызды бересизби? Эгер мына жер кайрап, жайып, шуну менен ошо контурлар. Жок, жана айтып бар. Бизге акча керек эмес, кол койдуруш үчүн акча керек. Эми мындай болду. Мен акчаны буларга кол койдуруш үчүн эмес, биздин документтерибиз баардык болду. Эми дагы кайрадан жасаганга айыл өкмөттөн бюджеттен акча керек экен. Мына съемка жасаганга, топа съемкага. Ошону айтпайсыңар. Ошону айтышкерик. Булар
Biz elden akça çoğun degende barında düşünüyor da bular. Yok, biz elden çok değiliz yok. Hazır uşağa biz aylık mene geçer aylık gelmiş. Hazır kim aytdı? Alsaqlar aytdı mı burada canım? Burada 3 milyondan akça çoğun degende. O da arkadaşlarımızdan cevher getirmişler ki büyük şöyle geldi akça çoğu çıkar. O zaman mevsimde 10 yıl kaldı. Şöyle demokratımız var ya. Atıma da. O zaman uyuşturup bardımdan 3 milyon aldığında çoğultup akça çoğultup kabinlerden. Çoğultup kaldı. O akçalar kalktı. O evler o. Eğer 3 milyon aldığında her bir demeye çekke vergen. Çek çöktüyor şehirde açıklanır. 2013 yılda tömenen Kreyek Minsk'a Şiloşke'ye bizde hazır aytып atkan adam Boronbay Abdımanarak деген болған şu айылдык кеңештин депутаты айыл өкмөтү биз карап отура бербейли. Давай акча чогултуп биз ошону менен сүйлөшөлү деп ошо Крейектерди жасаткан. Ошо ар бири немесине съемкасына Крейегине ол эми өздөрү жасап өздөрү чогултуп бирок Крейегинин съемкасын алып келип берген. Бизде азыр бар ошол боюнча. Айыл өкмөттөн акча съемкага Крейекке берген эмеспиз. Эми азыр дагы эмне кылыш үчүн биз мына кече менен айыл өкмөттү токтоп туруңуз эми азырчы. Мейли азыр ушундай кылбасалар, эмне үчүн ошо бюджеттен деш керек эле да? Эмне үчүн элден аласың акчаны? Эмне үчүн элден чогултасыңар? Азыр эми ушул 3 миңден берген эл эртең чыгат бар, мен акчаны берген, мага жер берилет деп. Кайда бересиңер жерди? Эми азыр ошондо башка жерден даярдайбыз деп атабыз да. Башка контурлардан эми. Aka, siz o'sha bo'lib aytsangiz, yurib men borib ko'rsatam, 200 uy bota turgan joy berishgan. Kanallardan-chi, kanal. Hozir shu общий borasiz, men sizga bersin. Yo'q, men Alloh men siz uyingizgacha bizning uydan orqali 9 yilgacha qanday tushadi? Qayroqchi, kanalning o'rtasida absolyutdan qayroq tashlabsiz. Yo'q, joyib yerlar. Joyib yerlar. Biroq chiqarmasiz. Nima? Olmaz. Yurib qaranglar. Yo'q, men sema boshqa yer yo'q deganim yo'q. Biz murdagı jasagan 11 gektar manglıktagı yer bolmay kaldı. Suulu dep turат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн биз такалып туруп атабыз да. Эми кайрадан ошол мына жайыктарды жасаганга акча болбоду. Мына кечкүрүн эле биз Замыр айыл кеңештин депутаты Кудайбердиев менен биз сүйлөштүк. Акча бөлүп бересиңби? Ушундай биз башка жерден Крейек жасаган атабыз десек, онда мен депутаттар менен келишип, жардам берели. Бүгүнкү күндө эң орчундуу иш болуп ушун болуптан акча бөлүп берели деп кечкүрүн сүйлөштүк. Men sebepten şunca 10-20 yıl oldu da biz akıllı çek kaçan vermesine aytmamız? 2005-yıl. 2005-2003. Biz o zaman 2003 mektep tuttuğumuz, o yıllarda 2005-yılı, akırkı 2005-yılı verilgen. Akarbilene bolsa 2005-yılı bolsun muydu? Bırak biz mektepte bir Türkmen yılı, Türkmen'e bölüngen. Biz altı konuda bölünü ortadan. Oşadan beri hiç kanday hareket bolgan yok da 20 yıl oldu. Biz buna aytdım mı? Ne de aşağı kanalın öncesinde hapse vermedim. Olmaz. Sosu aldın abi. Buna jakta bayakı yerlerde съемкасына Крейегин акча керек. Анан кийин биз мына Гипрезен 2015-жылы жасадыбы? Хорошо, туруп. Ошону күтүп келдик. Ne sebepten siz eğer Kayraklı degen жерге документ курасаңыз, Сулуу деген жер, бер жактарды кылбадыңыз да, биз айтып жатканбыз. Мен кылбадым. Потому что силер тосуп алуудасыңар, өзүңөр эле. Жок, эми кара 11 гектар жерден 6 гектарды биринчи жасадык. Одан кийин акча дагы чогултуп, дагы болду деди. Абдыманак өзү 11 гектар жасадык. Анан 11 гектарыбыз өтпөй туруп атат да азыр. Эми токтогондон кийин болуп турган запас калып коеюн деп кеңеш менен кечкүрүн сүйлөштүк. Айыл кеңештин депутаты. Эми бажы күтөйлү. Мында 11 гектар жерде сиз кайсы жерлерди бергизге аны биз жер комиссиясы тактап жатат. Анан бияк айтып аткандай жана ички жайык болсо, кайракты жер болсо, ал как раз трансформация жатат. Ошондой трансформация жатат. Анда көргөзүп эртең давай кандай күнгө чейин тез арада документ даярдаганда биздин райондук комиссия алып келбейсиңер. Мен мисалы үчүн райондук комиссия деңгээлине жеткен нерсени биз бир да бюрократия кылбай тез арада чечип атабыз да. Анан ошого биз айтып эле жатабыз. Анан урматтуу жолдоштор, мындай райондо башка айыл өкмөттөрдө жер чакан мындай астар. Именно Дербетоо менен Маңдыкта резервчилик бар. Башка салыштырмалуу башка айылдарга. Мындай жыш жайгашкан адамдарчы.
Tüm oyun ana gelmet olur Mahmut'ta kişi rezerv olur. Ama bir ara aytıyorsan da 20 milyon lira bunda karap koyup jергilip düşüyor. Bilesizler, özü usta. Oşol şartı karap, bu жерден мындай барбызды мындай эме кылбайчы, ыңгайсыз кабыл калтыбай. Ошону аныктап тактап кетпесе, балким кайрак болсо, жер эме жайыт болсо, ички жайыт. Анда трансформация жатат да, туурабы? Ошону тез арада давай сиз кийинки жумага райондук комиссияга алып келиңиз. Мен райондук комиссияга задание берем. Тез арада алып келиңиз, трансформацияга эртерээк кетирели. Эми ошончо жылдан бери келатат, жер берилбей жатат деп эле аны келе беребизби? Мындан да тез 11 гектарды бүтөргөндө yer görsetkönde yerlerden alırken yer buraya posvaldılar ondan bu bir çekeden Maalesef ben Ankara'ya geldim. Hazır ben tapşırma vereyim. Sizge hakimiye dağım. Mınday kılasızlar. Janagı aytkan arenda fondun yerlerini tekşerip aldılar. Bu mizan boyunca bir ele jıl arendaga beriliş керек өзү. Жылына кайра жамылап туруш керек. Ушул боюнча tekşerip алдыңыздар. Men bularning aytishi bo'yicha o'sha bir yil ishlatgan kishi shu 10 yil 20 yildan beri shu yo'lda ishlayapti. 30 yildan beri 30 yildan beri almashmaysiz. O'shani qarab, ana keyin o'sha arenda qolgan yerlardan aqcha qarajat tushdimi? O'shalarga yer tekshirildi. Buni aytib qo'y bularga. 25 mingga o'tgan yil o'sha avtobusda 25 mingga o'tdi deb uqdi deydi. Biroq o'sha aqcha qarajat tushdi, byudjetga tushmaydi. Aybek bo'lsa, o'shani tekshiringlar. Ondan keyin Jayit komitetinin төрағасы менен жер адisi болып тұрып, анан керек болса участковый милиция бар болса, болса районда милицияны жөнөтүңүз дагы. Чыгып жанагы жайыттарды ким тосуп алган болсо, бардыгында эгерде ушу тосуп алган болсо, эч кандай документи жок болгон болсо, бардык тосуп алган тосмолорду жокко чыгарасыңар. Анан мага ошолорду айтып, мага жалаш кетесиңер магачы. Мен ошону күтөм, жыйынтырмыз. Ana bugünkü bu жактын айыл өкмөтүнүн орун басарынын жоопкерчилигин караңыз. Айыл өкмөт башчысынын жоопкерчилигин караңыз. Бул жерде отуруп келбеген, бул жерде 8 эле киши келген, бар экенбиз келгенибизде. Калган адамдардын да бардыгын жоопкерчилик кылып, тартипке чакырды. Мага жообун бересиздер анда. Макулбу? Кызматтуу күтөп жүрүңүз. Мен кыска ойлойм. Азыркы делебалды деп аткан жерлер элбет. Анан чекке берсе чоң жолго жакын, анан сууга жакын. Ошо жерлерди бере турган болсо, Мамут айылын эсептеп чыга турганбыз, где-то bir 450 адамга чек керек экен да. А баягы 11 гектарды бере турган болсо турган экен. Бул ел 100 адам менен бири-бирине кыйып чак болот. Жана 79дардан бери чек алган бар да бизде. 79-жыл балдардан беричи. Азыр 2003-төр бүтүп табып, ошолор үйлөнгөндөр да бар. Анан ошол суунун бою, адырдын бою, ол жайылыкта эсептелген менен чөптөлө чыкпайт, ал канчалык болот дагы жок болуп кетет. Ошол жерлерди семедерге сиз караштырып, болсо неме кылсаңыз, анан үй салган жерлерди кандай кылабыз? Жайыттын жеринде коро үй салып алып, бири-бирине сукташкандар бар экен-чи. Ойлор болсо сүрдүрөйлө дагы, айды кошуп туруп, болсо сөйкө алып, биз дагы чыгарайлы башка жактарга. Жайыттын мыйзамсыз, жайыттыга коюлган мыйзамсыз курулуш болобу, башкалар болобу, бардыгын аласыңар. Ошо жерлерди чечип бергиле. Мен 11 гектар алат. 11 гектар бергенден сырткарлары чек жетишпейт да. Бул жерде ошо ана кемен айтып коет, мынакей дагы айтып кетейин. Биринчи, эгерде ошо жерде трансформациялап калган болсо, биринчи кезекте ошол жана колунда жооп баягы бир үйдө 4төн 5тен келин менен жашап аткандарга чек албаган адамдарга андай кылыңыздар. Ошондой бул тартип боюнчачы. Анан баягы арыз берип, канча жылдан бери турган арыз менен, ошол арыз менен иш алып барасыңар. Анан апасына тот көзүп коюп, сатып берип, элден дагы оккандар. Ошолорда бийликтеш керек. Эл билет, ичидечи ким алып туруп, бирөөгө көрүп койгончу. Ошол малда берилгендечи 5-класста окуган балдарын алган. Биз окууну бүткөн жылы берилгенчи. Мен азырга чейин чегим жок. Ошол малда азыр ошол балдар 20га чыкты, мына эми үй салды. Генетиктен ошондой көрүнүш азыркы берилип аткан жерде ошондой көрүнүштөр болбош керек барлыгы. Да, bir ruhsat verseniz, transformasyon kılıp dokumentler tuğla versin, bunlarga biz vahşi şişeler aldık ya. Eldin içine komisyon kılıp dur, her birine biz 5 puat işte veririz elbisince. Her birinin özü yazıp, kimle kerek emesin, biz seçip verelim. El öz bilen. Hayır, deputatlar koşulsun. Aile hükümetten vahşi koşulmaz. Ne genelde bir ilişkin mi? Hakimiyet bir şey.
жаңағы эметчи Нурлан Алмаз мындай бура аяларда мисалы үчүн азыр трансформациялык жерлерге квартал комитети, көчө комитеттерде, жарандык секторлордон баягы элдик жакшы тааныган трансформациялык жерлерге депутаттардын арасындагы комиссия түзүлүп өздөрү аныктап атат. Мына ошол опыттан, ошол тажрыйбадан ойлошулар керек. Анан эми ал этапка жетишибиз керек, трансформация кылышыбыз керек. Анан эми ага айтылганда бир нерсени эсибизден чыгарбаш керек да, сугат аяктарга мораторий эме алып атат. Тиги булар маалыматты кандай жеткизип атат билбейм. Сугат аяктарга мораторий бар. Ал жерге курулуш болду. Анан азыр шашкыч эле булар эмени төгүп коюп, шагын төгүп коюп, фундамент коюп, анан басып алчылыкка жатат. Азыр жанагы Кыргыз Республикасынын жалпы жазык кылмыш кодекси боюнча, боюнча ошол 1-декабрдан баштап ишке баштады. Ошентип, ол эме ыргызча курулган. Биз көтөргөн маселе вообще суу бар. Эми мындай. Мына азыр жаңы бийлик келип, президенттик Сатыр Нуркожоевич тарабынан кандай элдерге жакшы шарттар түзүлгөн туурабы? Мына жер салынган баарыңыздарды бошотуп койду мына бүгүнкү күндөчү. Жанагы 8 миллионго чейин бир жылдык оборотуңуздар жетпеген ишкерлерге мисалы салыктан бошотуудан бардыгына суу чарбасына мына бүгүнкү күндө 1 миллиард акча каражат бөлдү. Жанагы тазалоо, арыктарды чабуу, каналдарды чабыш боюнча суу менен камсыз кылып бергиле дыйкандарды деп айтып атат. Жакшынакай шарттар берип атат бүгүнкү күндөчү. Биз ошолорду пайдаланып, ушул жерде иштеп аткан жамаат мисалга элге жакшы иштеп, жакшы кылып, өзүңөрдү көрсөтүп, ошол элден патасын алып, элден алкыш алып турган адамсыңарсыздарчы. Силер болсо мамиле кылгандан караганда иштеп жоксуңар эч ким. Мына жумушка 9-да башталат экен, 9-да башталса 6-га чейин мына жерде отурушуңар керек да. Ошонун айлыгын алып атасыңар бул жерде. Элге кызмат кылабыз деп айлыкты орун болуп, баскаруу болуп иштейм деп келгенсиңер бул жерде. А силер болсо өзүңөр жерлерди тосуп алып, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн бул жерде иштеп отурасыңар. Токтотулган мындай иштерди. 1 минут убакыт бересизби? Мен иште айлыкыма түшкөнүңүз кеттим. Мына тууганда 151 гектар аренда жерибиз бар. Толук мына Мамут айылы иштетет да. Өзү 5 айыл бар. 5 айылдан бир эле айыл иштетет. Эч ким жерге барган жок да. Енді туғандар бардыңлар келді, мен алғандар бұл осы жерден жер ағам болсамайды. Yok, siz doğan emez mi? Vardım öyle karayları vermeli. Çok karaylar jер болса, hadi alsınız takmet. Bir gektar fon mamur, sizler işletetsinler de tuğanlar. Bizim bazı siz uşu жерде кызмат керек экенсиз. Башта биз келелекте ушундай айтып чыксаңыз болот эле да. Азыр биз келгенде бар эле нормально. Отуруңуз. Мына акимдер суралганда берип койсок болобу? Аким берип турат. Мына Оровондо бизде таштандыкты алып чыгып, биздин жайыт жерибизди алдыга төгөт да, Оровон районунча. Шуну бир карап койсо аким өзү мындай шомолдордон учуп эле жайыттарды мусор басып кетти, жайын ушу төккөн жерге алып барып төкпөй, жолдун бойлорунда да машинасы келип төгүп, ушу темптен өтө биздин жерибиз акыбалы чатак болуп калды да. Рахмат, мындай кылып атабыз. Азыр экофондко биз размерин алдык, ошо полигонду. Айланасын тосуу боюнча. Долбоор кетти, заявка кетти, мен дагы көзө менен сүйлөштүм. Жаратылыш ресурстарын боюнча министрлиги менен. Ошол жерге буюрса болбосо полигон тосулат. Бул бир. Экинчиден дагы жанагы таштандыларды кайра иштетүүчү эме менен сүйлөшүп атабыз. Инвесторлар менен. Ал ушул кысымдын базасында, бул Семзавод базасында ушул жарты жерге ошол жер аныкталып калса, алар жакында да келишет, көрүшөт. Эгер болуп калса, ал таштарды иштетүүчү мобилдий эме иштеп калат, ишканачы. Анан эми сиздерге маңгыт боюнча баягыда эле айттым, ушул жерге таштанды чыгаруу боюнча башка айылдарга караганда жер келен деп атпайм, бираз бар резервдеп запас. Тез арада баягы полигонго эме бербейсиздер. Биздин ыйгарым укуктуу эме райондук администрация чыгарат. Мен мисалы үчүн өнөр жайга дагы туугандыр. Бизнеске дагы деген жерлерди өнөр жайга. Биз трансформация кылып
Bırak ebagal otamiz, karalaş otamiz. 21,5 gektar жерді трансформацияладық. Мына жайға депчи, büyük мыйзам чегинде. Комиссиядан кармаган жок, Израиль комиссия кычамдуу түрдө иштеп. Анан полигонго деп баягыда эле сотто айтылды эле, декабрда келгенде. Билбейсиз, бүгүн февраль бүткөндө турат. Таштанды жана өкмөттө турчу жерчи. İşten turşu yok. Oldu. Daha söz var mı? Aldık 48 oldu. Bir evvel 48 oldu. Bir muhabbet 48 oldu. Sonra bir kanal kişiyle yerden bulalım. Енді отырмыз мынандай. Азын туры жаңағы химиялық зерсеңдіштер бүгінде бізде завод жоқ екен, біз башқұртстан алып келеміз. Бағасы қымбат болып жатыр. Ошондуктан азыр мына мен мүмкүндө жаңағы биздин өзүбүздүн окумуштууларыбыз бар. Ошолор менен бүгүн жолугушуу өткөздүм. Мына алар өздөрү чыгарган гуминат деген дарысы бар экен. Мына берели ошолордон мына эффект болот деп атат алар. Ошону пайдаланыңыздар эми баштан. Анан мында биз акырындык менен жанагы органикалык экологиялык таза айыл чарба продукциясын өндүрүшүбүз керек. Жанагы химиядан биз акырын айырылышыбыз керек да. Ошондуктан мына айырылып ошол органикалык жерсемдиктерди пайдаланайлы. Биз ал жагдан биз камсызын беребиз алардычы. Мына өзүңөр көрдүңөр, эртең бизге ошол экологиялык таза продукция өндүрүп бере турган болсоңор, биз сатканга дагы жардам беребиз. Gel ошол өтөбүз. Bizden Mahmut Hoca'da Süleyman'da köçösü var. Köçönün açıkçısın arabada geçeki yağmurlarda keçide sal kuruldu. Okucu ballarını ötele neme olur, içim orayıp da atalarda bayağı köçönü. Şu bir silahla aç koyduğum var, polisi aldı. Bir şey şahit öğüne geldi. Manda, emi Malca'da ayrı hükümet başçıları var. Bravo. Ошолор ошол иштерди аткарыш керек эле. Мына биз айтсакпар окуууну айтты. Жазып алса дейт. Мен айтамын, тапшырма берем. Ошол жолду өзүңүз көзөмөлдө өзүңүз анда көзөмөлгө алыңыз. Мына губернатор болуп, мыйзамдарды өзгөргөнүнө бийлик жетекчилер молга тийип бир жылга ошого биз бир жылдан бери бир нерсени аракет кылып атабыз да. Биз азыр мына 1200 окуучу Араван районунун 2 орыс тил багыттарынан мектепке барат. Ар бир үй бүлөдө эсептеп көрсөк 1200 сомдон бир айда бир балага акча төлөйт. Жөнөтүп иштетет да. Анан кийин бул окуучулардын коопсуздугу. Анан кийин элдин үй бүлөлүк бюджетке өтө зыян тартты. Бизде мына жерде 2 гектар 34 сот жерде гос акты менен жерибиз бар. Ошону өткөндө сизге да жөнөтүлгө катты. Биз эми сиздин жолуңуз үчүн биз барарга калдык. Мен ошол документтерди машина жүрөтүм. Биздин акимибиз 3 күн болгондо барганыбызда өзгө көрүп кетти. Көрүп, бул аким айтты. Мен силердин кандай документиңер, мектеп бурганга документ болсо, бол коюп, сизге өткүнүш менен кайрылам дедилер да. Өткөндө биздин өкмөт барып, кайрылууну бериптир. Ошону бир сиз эми область боюнча жоопкерчилик сизде. Ошого эми биз керектүү жерлерге баардык каттар жөнөттүк, президентке чейин, премьер-министрге жөнөтүп, кабинет министрге чейин ушу эгер мектеп тууралуу. Ошону бир колго алып биз жардам берип койсоңуз. Жаңы мектеп түшүш керекпи? Ооба, ошого. Анан кийин ол Россиянын өткөндө бир келбеди беле? Мына Алмазбек Бешенай министр болуп турганда Кравцовго келишим түзүп, Ош облусу боюнча шаарга бир, областка бир деп дегенде биздин арабыңа түшкөн экен. Анан биз аракет кылып барып, мен 13 майда барып, бардык керектүү министерство бардыгын элдин алтын катты жөнөткөм да. Кийин ошол жерде мен түшүндүм сизди. Siz айтпасыз, мына орыс мектебі керек сізде? Ошо как раз орыс тіл бар. Енді бізде орыс шарыда ошол Россия Федерациясынын консулствосы бар. Консулчулугу бар да. Мен ертең ошо киши менен сүйлөшөм, эгерде ошол Россиядан эгерде акча каражат бөлө турган болсо, мен ондо ошол сиздер айткан жерге анда ошол жардам берип койсоңуз. Анан эми биздин акимге айтып кетип турган жер бул өкмөттүк эмес чоң уюмдарда иштеген. Мына кече жагында айтканда $2 ак келди, чактыкта активисттер катышты. Мисалы мен катыштым. Баягы мындай таштандык боюнча
Анан кийин айыл чарба боюнча алып келди. Мөчүмдөн айыл чарба адиси да бул. Зоотехник, одан жерге жайгаштыруу боюнча акимибиз мынеге кеп жакында бизде кичине мына Типорго менен Мамдыт айыл өкмөт Төлекен айылы кичине мындай спорлор болуп калды да, ошондо өзү барып ошол жерде эл менен сүйлөштү да. Мынеге рахмат силерге ушундай элге барып, бара албаган өзүңөр келип сүйлөшүп, ушундай гана жакшы да, келечекте ушундай болсо эл биригип туруп барып нерсени көтөрөбүз. Эми анча-мынча кемчиликтер болот. Ону эми өзара чечип алышат го губернатор. Ошондо эң ушу биздин мектепти колдоп берсеңиз, иштигиңизге ийгилик болсун, тынч болойлу, губернатор болуп иштеп биздин Ош областын экономикасын көтөрөбүз. Ошол туурасында да. Болып тұрғанда башқа іштеріңіз бар, осы жерге жылайлар да.